Praise the Lord. Sekarang thua jin matai ge thangne hamjo mayo poladu. Ulining ebo hati barila Palm Sunday dima sajang khejur hati bari uli thi bo thifunang. Ebo khejur hati bari ar Palm Sunday ha. Matai ni kraw ma kathar khe khana lai hi. Phai jing butu sijang hamthai ron lainang. Ebo khejur hati bari khe Bible ni Gospel mabri Matthew 21 Luke 19 Mark 11 ote John ni 12 chapter ha naiba maidu. Ebu khechur hati bari basangha Jishu puni rigia sarauni lugu mileng basa katho thiaba ha kahi Jerusalem ha hapsing phaidu. Subung butu hamsin khajalaidu ote he charjar ni ri katang butu ke lama yen hi ora ha karidu. Gospel John chapter 12 ote 13 athidu ponsi khejur betep khelahi pokhe koron mane thangba ote hosana kabrani bumjang Israel ni raja phaya bate bakhan jathing thihi ponsi chiri khawba ote lai he ebu khejur hati bari basangha Jerusalem nogora Jishu hapsing phaiba ote bokhe khejur lai dihi subung butu lamjauba khajalaiba ote he Jishu Jerusalem askang thawa phai hidang hi madai ni bikhoke kathar khlaidaba ote laining ebo furong majang ha Jishu Jerusalem ma phai hidang hi nadi jakha pokhe nailainang era hajing naire thikade nangyaba mapri points maidu skang thawa jakha karaula hayaba obedience bon yaung ha soayaba worship bon yaung ha kamangyaba curiosity aro bon yaung ha rakauriyaba cleansing uli thima uli he mapri points nangyaba jing maidu Matthew 21 ni skang thaw maktham person naire thigade jing Jishuke boni rikphaya sarau kinike rogongni nolai ha thanghi mileng basa khahi tengyaba khe labma saniba nu ang first 2 ode 3 ke burinang 2 bonsi ni ha ebo karau khe thiba nisini skang frangsong nolai ha thang ora ha khahi dengyaba mileng ode boni basa khe nisinuna pokhe khuruhi ani ha sikpula 3 sereba nisike asaba karau thikade kabra bokhe nang jaudu thihi nisi thila odebo sarap hai hamase Jishu sani balaining poni rikphaya sarau thanghi humkhlai kha thikade milengjang poni basa ke sikbuhi poni basawha charni ributu ke yen hi Jishu khe bon basawa khamrika era neprang jinghum ke nukha thikade karawla hayaba obedience kejing nukha Jishu bakhale poni rikphaya sarau kini ke nolai rugwa thanghi mileng basakhe lai hi phaiman thikha ponchi humkhlai ke thikade karawla kha lau hi phaikha pusimo sibo Jishu ke singphenya paraha bedelai bili he maima ole ning ang Jishu ke lone raw buthubo Jishu ni karaw khela hamanandu hallelujah jing Bible ha tungyaba karaw thailai jing thangmanandu Bible ha thiabaning marai jing ke thibase hallelujah Bible ni karaw thaide marai ni karaw thai kathangse hallelujah lama de magin dong thidu luguraw lama kedeba ode lama khaseba jing aslai dukhu jare thebo madan karaw thai ke ska den hi jing lama khaseba hemlai nangdo ar bon yaunga phaibuka soayaba worship Matthew chapter ni 21 ni 8 ode 9 ke purinang ode he subungli bisingha pangdau hi lama ha ponsi jarni ri butu ke yenba ode giben subung butu pongphang betep sa taing hi lama yung ha yenba 9 hatidu ode subung butu boni sakang gede thangba ode yahon gede rikphayarau chiri khawba David ni pasani ha hosana kapra ni bumujang phayaba pakhan jathing pasaw thawni ha hosana jing eranudu Jishu Krista phai bati sumutu bai ning khajalaidu ponchi bokhe suado
bonsi boke raja ode sokoya thidu hosanna thihidi khaudu hosanna ni othode soko English ang sep khalai thiabasa bonsi jarni rike milengni lama hayendridu ode he Jisu ni skang gedebo yahong gedebo thanghi jeru jelam gede thangphalangdu gibi jambo Jisu Kristare ebo hapso phaibete jin sokoya jai se phaiba bode ebo hapsoni raja jai se phaiba bode raja ni raja se sumutu bo somay bili he khaja hi bukhe swaba bili he jarni ri kadang buthuke yen hi bukhe lam joba uli hening jingbo khaja hening Jisu Kriste ke swama na jing khari hi bukhe swama na bode swa jaw mane like se Matthew chapter 22 or 37 ha Jisu thibalaini kabra nini madai khe nini krip khani puti jang nini krip bese jang nini krip khani krik thai jang nini hamjola thibalaini jing gibi khajang mujang Jisu Krista ke hamjola amnando jing gibi khamujang Jisu Krista ke swam nando hallelujah ar bonyawa phaipuka kamangnyaba curiosity jing Matthew chapter 21 ni 10 or 11 khnai na den hathidu Jerusalem habo hapajang bon nolai ni krip dongyarau ebo subungla sere tihi bonsi loblo smauba 11 ebo korasali Jisu Galili rajini Nazareth ni subungse tihi bonsi thilaiba olai ni jing era homokhe nudu thikade subungbutu Jisu ni lugu yahong saga phirha rupalang wade thikabo kripte Jisu ke tharmai Uli hening Jisu ebo hapso humklai mane phaiba thegala jingke soko mane khle phaiba jingke thaklawni hayuri mane khle phaiba jingbo garau khe mithi hibo mithiale asa khali bo jamana ya jing thaklaw thawlun khle he Jisu Christ jang bosi dohingma jing sorko ha dohingma pokarau thake jing nalai bo bawmana jing jarsa phaiga seneng de jaya jing nalai bo bawmana do tu Jisu Christ phaira thegla jing bojang thangphapurna thangphapuya hallelujah Ote he yahong thawa jing nudu rakauriya ba cleansing Matthew chapter 21 ni 12 ote 13 ka purina Jisu madai ni bikhoa hapsing hi boha smaba smaya ba phangyarau barayarau krip khebo rikon hi rang bakrai slayarau tautu phangyarau ni khamthan butuke bo neplip thar hi bonsini ha thiba ani node bimani nose thihi bonsi thinang Tihi sastro hare piaba dong thikabo niside ani noke makhaurau longkhor se nisi slamba era ha humjaru thikade Jisu matai kho ha hapsing phai hi humba phangyaba slayaba kre khe suplung doplung khlaitar ore boni node bimane no se uli thidu ulai khlai heda hi Jisu Krista mondir khe rakaurikha uli hening 1 Corinthians chapter 3:16 or 17 na hom thidunai marai ni bikho nisining ote hematai ni basa wa marai ni bese nisini ha dong thi nisi tharmayana sumo sere marai ni bikho ke hamya khlai du marai bo oke hamya khlai mase marai ni bikho de kathar se thi o bikho de nisining jakha marai chini pasau ke bikho jang chokha la du Ode bo bikho abo tongma mijingdu marai de kathar se bobani marai jingke jini basau ke kathar aja hiden mane nangjaudu marai jini pakha ke kathar khlai den manang jaudu jodi jini khara gauya thegade jini samang bor gauya arbo subung nei lugu marai dong phaya do marai jangjing pausi hema thegade hallelujah marai ke jini khahaning den ma thegade hallelujah jini khara gau manang do Phai yepupam sante ajing jarni khakhera gaurina Jisu Krista te phaipen ba jaka thidu phai jing ready jahi donglaina khasen kirihi musen kirihi rakausisi donglaina khani thung pap putuke danglai tharna jini khakhera gaurina jini khakhe Jisu Krista ne yawphana boni thijang susarina jing kathar jahi ready jahi pokhe jon hening dongna Praise the Lord hallelujah Tiaba ar khanayaban baso ham tai don't think thank you